Sawubona sisi. Yebo. Kunjani? Kanjani? Khona. Njengoba namhlanje sisizile la endaweni yaseRamkheletsani, sizokuzwa ihlangothi lakho njengoba ukhe wasibhalela ngapha ngakithi uchaza isimo sakho. Akhe ukusichazisele mhlambe sisi ukuthi kuyini mhlambe ofuna ukuthi sikuhelebhe ngakho namkhana kuyini mhlambe into ekwenze ukuthi usikime ngenyawo usibhalele. Dinga uhelebheleni anginamazisi. Akho nabe kancane uchaze mhlambe siyakuzwa ukuthi awunamazisi. Iye, ungabi nomazisi wami. Abantu abadala bathi umanayo anganayo. Oh. Then zangakhona ukuthi mhlambe napho esibhedlela ngenzisi i-birth certificate. Nami ngakhula nginjalo-ke. Okay, siyakuzwa njengoba uchaza ukuthi wena kahle kahle into olila ngayo kakhulu indaba yokuthi awunayo umazisi. So umazisi you mean i-ID. Yeah. Okay. So since well ungana ID mhlambe ngoba umhlali wakhona ekhaya la eThabana neSeramkheletsani ufunde khona enkolweni ezikhona la eduze. La mhlambe ukufundeni kwakho ugcine kwa grade 1. No grade 10. Ka grade 10 from grade 10 kwenzakaleni? Ngithe nokulisa kwami bengathoma phasi ngasikimela mina. Ngizama ukuthi mhlambe ngingathola umazisi. Okay. Usikume waya kuphi mhlambe indlela oyithetheko from la since from grade 10 ukuzibona ukuthi awunayo ID usukume waya kuphi? Ngabuyela e-primary ngayobuya incwadi zakhona nalapha eduduzile banginikela ngayela isiyabuza bathi esiyabuza mina angeke bakhona ukuhelebha ngoba ngina birth certificate ngiphethe amaphepha esikole kuphela kumele ngiye kwaMhlanga uste ngijike ngize ekhaya ngizuma imali yakwaMhlanga phela sizakhona ngikhwele ngiya kwaMhlanga ke bangibuza lokwangibuza babhala phasi bathi bazongifonela uzongenza ama-interview tot namhlanje zange bangifone. Okay, njengoba uchaza uthi tot namhlanje singamhlambe kusikhathi esingangani ulinde ukuthi bakubize kwaMhlanga for i-screening? 5 years yoke. 5 years. Since from 2017 up to 2023. Okay. Ngemva kwalokho kuyini mhlambe okhunye khe wazama ukukwenza? Ke ngaya ku-principal wala e-primary ngamchazela wathi sekusikhathi eside mhlambe nangingathoma phasi ngikhambe ngicala umuntu osibongo sekhaya then ngifuna ukuhamba naye ngimtholile umuntu loyo mara inkinga ngisho anginamali kumele ngisikhweze ngimkhweze naye ubuya nokubuya. Okay. Njengoba uchaza obonyana ukuthoga kwakho kwencwadi yomazisi kube yinto ibile situation lapho ekutheni awukhoni ukusikima uye phasi naphezulu. Ngizwa nendaba yokuthi unabantwana. Ngamhlambe abantwana onabo bayingaki? Bayi-2. Abantwana labo abayi-2 bona banawo umazisi? First born unayo wenzele kumkamalume. Ugcina le angisisho kangako ukuthi ugcine sika right na. Okay. Wena ikuphatha njani indaba yokuthi uthathe abantwana ubanikeze abanye bekheni bomndeni ibekutheni bantwana bakho ngenxa yokuthi wena awuna ID? Ngamhlambe ikuphatha njani le ndaba? Impatha kabuhlungu ngoba ngikhona ukuhlala nabo. Okuncane ngikuthola ukuthi mhlambe ngizakhona ukuthi mina ngikhona ukulalela endlini. So wena uziphilisa ngani? Ngiyabamba nje ama-piece job unyana. Angafuni ID? Angafuni ID. Azange usakhona ukuchubekela phambili wenza i-matric yakho ngenxa yokuthi awuna ID? Akhe ngibuze nako okukhona endaweni yaseThabana neRamkheletsani njengoba sinabaphathi bethu. Ngamhlambe ke wakhuluma nomunye umphathi uyakhona eThabana we-CDW njengoba nguye ojamela into ezinjengalezi? Ke ngakhuluma naye mara ke wangitshela into engiyenzileko yabo. Ngumuntu okuyelelisako? Yeah, uthi yenza so kube into ezoke kusekade ngazenza. Okay. So akhotsho ke wena ngalesi sikhathi ngifuna ukuzwa ukungenelele kancane ekutheni wena uphila ngani uziphilisa ngani ke sikhulume ngaphandle ukuthi ngoba awuna ID imali yami ngoba abantu bathola ama 350 wena uzizwa kanjani
nawuza ukuthi kunabantu napha bathola ama-350 bakhona ukwenza okhunye, wena kuyini okwenzako mhlambe ukuziphilisako and nomsebenzi othi uyawathola ma-piece job anjani? Ngiberega emathaveni so nala emasimini ukulima so ngikho kungenza ukuthi mhlawumbe ngikhona ukuzithengela ukudla, into zokugeza. Ngamanye amagama uyenza just an informal job ngenxa yokuthi awunayo i-ID. So mhlambe na ungazibona uthola i-ID, kuyini mhlambe ungakwenza? Ngingazama mhlambe noma ngaka esikoleni straight abede ukuthi ngithole matric. Okay, isimo sakho sisuka sizwakala ukugcwala isandla. Akhe ngithathe leli thuba ngithokoze isikhathi sakho osinikeze sona, nathi siza kuthatha le esikuphetheko sibone ukuthi sikuyisa kuphi, mhlambe ukhona ukugcina nawe uhelebhekile. Akhe ngithathe leli thuba ngithokoze kumphathi wami okhona namhlanje singalesi sikhathi bonyana sikwazile ukuthi simfikelele yena uSesi. Njengoba nibona uSesi ihliziyo yakhe ibhlungu kakhulu ukungatholi i-ID, uyachaza na isimo sakhe bonyana sewudiniwe, usukile wakhamba wayokugcina ayokuhlala nedrobheni azilinga ukuthola impilo, mara wabona ukuthi impilo edrobheni ayikhona ukuthi imphilise, wagcina adecide ukuthi ngcono abuye la ekhaya mhlambe uza kugcina athole ihelebho. Kuyatsho bonyana uSesi akazange akhona ukulithola ihelebho. Njengoba nathi namhlanje sisizile sifuna ukuthatha lokhu ufakazi esinabo sikudlulisele phambili, sibone ukuthi mhlambe kuyini esingakhona ukuthi simbuyele nakho akhona ukuchubeka aphilise abantwana bakhe, angagcini naye athethe lokho kwenzeke bengasiyitando yakho bonyana angatholi i-ID, njengoba achaza ukuthi ke wafela umzalakhe kube umuntu ombelethileko njengoba naye bekanganaye umazisi umamakhe. So lento le im-affecte yagcina ebonakala ngaso ukuthi naye kumuntu ohlala ngaphandle and akusimuntu wangaphandle, umuntu wakhona ngapha ngikhaya, njengoba achaza bonyana nomamakhe bekumuntu onganayo i-ID. Lento le isuke yadlulela kuye nakuye yokudlulela, sekabona ngaso ukuthi yokugcina idlulele kwabantwana bakhe, naye wadecide ukuthi ngcono athathe abantwana bakhe anikeze abanye bomndeni bonyana bahelebhe abantwana bagcine nabo babe nomazisi. Njengoba nimbona namhlanje sigcine sithize akhe sithathe lesi simo sisise kuba phezulu abasiphetheko sibone ukuthi bangamhelebha njani athole ipasa. Siza kubuya sinazise mvanjana ukuthi kuyini esigcine sikuphethe esikutholile mhlambe ekugcineni from elangeni lanamhlanje. 5 years akusinto yokudlala, 5 years akusiyindaba yekutheni umuntu uya-affecteke kakhulu bakwethu, ngobanyana ekugcineni abantu abanjengala bagcina bazinikelele emadodeni, bazinikelele ngomzimba bonyana bakhona ukuziphilisa, ngoba akakhoni ukuthi angaziphilisa ngendlela engconywana. Akhe ngithathele lithuba ngithokoze abangiphetheko abaphathi bami. Akhake.